chibei le vek ule voin thlenga mizo te thin lunga tlana tak mai Bible film The Ten Commandments mizo tong nge le lin en thin chuan a hmu nom zia kan hre theuh ome kha film hmu nom tak mai kha upalam chau po ni lo naupang chenin hmu nom thlir takin kan thlir kan ti thei ome khatamo sian nupui lema chang zipori tia kan hriat a hming dik tak Ivan Di Carlo chanchin in bel chiang te ang Ivan Di Carlo hi September ni khat kumsang kha zakua som hni pahnih khan Canada rama British Columbia khopui Vancouver khua a St Paul's Hospital a lemchan thiam le lam thiam ni tum thin Marie Di Carlo le thilzora eizong William Middleton te famhing ko ni turin alo pianga apian hlima amhing dik tak ero Margaret Ivan Middleton ti ani anu hi France rongkai ni in apa ero Scottish rongkai ani thung ano panzual deuh lai chon Peggy tia ko alo fo thin he ming hi anu in an hun laia film star lar tak baby Peggy angai san em wanga Ivan Di Carlo ko duat na na phua sakani Ivan Di Carlo in kum thum melaron huve tran chau tin chung kupa ber William Middleton chuan anupui le afanu chua sanin ron hotik ni reng anei talo anupui le afanu achua san chan pakhat ni alang chu bumna ranga ain nam hnoi na satwang ani ber annuwa achanchin an riat le danin ramdanga atlan chiat na nupui voi hni nei le in vate po anei bel nual nuwa tlan chereng rengin athi ti chu Marie Di Carlo tenu fa in pa ber chanchin an riat nung ber ani kumsari mi lek ani in an skula zaya inti sia kan buat seina amal hapua elitil boy sak chuan pakhatna ani puya lomna dollar nga adong chu alom hle anhuwa soile danin anau panlaya loman atan dollar nga adong kha Nobel Peace Prize dong tuka ain ngai hial thu asoi chuak nge nge anhuwa an beauty contest an buat seile tumin loman pakhatna bok ala zui le a an khuwa chuan hmel that wangin alar to hle a hmel mai baka apianin lo zirle zel bok nen high school kal chhopo hmel tha tia soi akai ngal thuaya hmel tha in dum viau ma sela an din hmunin azir lo mai baka panei to lo ani na chuan ngai san ero a hlo te chiam lo thung anu Marie Di Carlo la nitin in hlo chapa eizong an man mo le duang po atok chuak zo lo ani ber rethei taka seilian Ivan Di Carlo po in rilruna takin school kal achol san angai ta hiala restaurant a waitress na te tangve lopin mun then kata lasa in ein hlo pa reng bok kumsang ka zakwa somthum pasaria kumsom panga tlin kumin anu Marie Di Carlo chuan Hollywood lama zonlu tirtumin June Roper School of the Dance a lamzir turin alu tira chu mai baka othatak anei theinan St Paul's Anglican ko ranzai pola atil tir bokani achem kalna lam tak ni in an hotu te mit po atlung ma hle mi har wang tak hoi her zangwa athil ti to a len chua tum tlat mi ani na chuan an hotu te du sakna po karlawa a hlo chho tir thuai renga an khwa Vancouver hmuna Palomar Super Club honna zai tura som zinga atil phak ta hialani atopa zong anu lo dream thin ti lo tlin tumin beise na sang taknen Hollywood lama zonglu tur chuan US lam an pandun tange nge Hollywood mun pui an thlen chuan ral khata an lo beise ang ngot ani ta hau lo mai Ivan Di Carlo rilru po ana hle Canada kirle in an hato ngai bok chu an tok chun zom le a beidong du talo chu kumsang ka zakwa somli lo her chuale chuan Hollywood lama bok alet le a hlotin ma a an ram lama let to lo turain tiamin anu le an khwa chu a chua san le ta US a thlen tu ka tang chuan apartment tlom bera in vom lut ve roin in hlo kwal chung chuan a hun ola zai azir pa reng boka zai tu studio chunga lu chil apiangin hlim lama lu theina tura zong tel pa reng bok atopa zong beidong du talo chu short film a in lana hun tha amu ve tange nge chuta po part trei lo te in lan turati ni in lola ala om lo zui
chu tak chu Ivan Di Carlo tan chona nasatak ani thung ama ang thowa Hollywood huanga zuan lu tumtenen anin el ani ber then khat te ro lo om lo sin toy te alan reng mai chu du lovin an til reaction pheu phewa tumru na ne nakal Ivan Di Carlo ero chuti maya beidon atum lo thung harasataka abe tang na chuan ra dom ron her chu sakin film pangaya achanna masaber ni turin kumsang kha zakwa somli pakhata chuan Harvard Here I Come ti film a role toite saroka ain bol lai chu achang veta apian nal na le mel thatna awang chuan role toite changma sila director tele producer temit ero ala hle thung Ivan Di Carlo tan takpo masona nasatakani chumini atang chuan hnunglam tolto lovin malam apan chho ve bek zela film danga te inlan chho ve zelin a role ero reitak ani ngai lo thung nasataka beitu reom voi tam tura trale nui form Ivan Di Carlo chuan kumsangkha zakwa somli panga a Universal Picture Film siam Shalom Huersi densa changtnu bertura somna amuta atira hit violo ma se are nuwa a film chan masak berchu US mi pui te du ron ni in Carlova US box chart alu phata hiala larlam pan chho zelin tu khu kha hriat lo kha Hollywood huanga moi takin aparvul chho ve tanta film chan tur po a hai cham lo viau film chi ranga in lanin changtnu bera alan na po ane chho ve ta zel bok sumpo a hai lu chho ve tran zela alar wang lai hun atong chho tran don chau tin kumsang kha zakwa somli paruka lunglama harasatna ato awangin film chanlam achol san lei loka akumle kumsang kha zakwa somli pasaria film lama bok kirle in Song of Scheherazade ti filma changtunu bera aron changle ngala he film ero hi chu a hit pui vak lo thung bitam tak chuan Ivan Di Carlo wang trimtrimin a flop lo anti hialani amalama kan soi tong khan Ivan Di Carlo hi mi palama atlana hle a amit mengmoi takle a hmui du om tak chuan mi pa te thinlung a hne olsam anti hial rengani a hun laya mi palar tak takte det pui lo bar anei lo ti hial khopa mi pa te thinlung hne tu hian rei tak ero adet pui ngai lo thung chung ho zinga Hollywood stuntman Robert Drew Morgan nen ero anin zui ulukin trangdang kan zai in relson ve thin ma sela tukhum cha lam anin chon rei thei tak lo thung kumsang kha zakwa songa panga tiam tlate anti dun tange nge lun lo tur khovel ani miawa wangin Ivan Di Carlo te no pa po dam chunga in nei tura don ni talo chu kumsang kha zakwa somsari pathuma thian thataka inden chunjom zel tur chuan ain then ve le tange nge apasal Morgan nen hian fapa pani Bruce Morgan le Michael Morgan an nei manani kumsang kha zakwa songa paruk hi Ivan Di Carlo tan kum du om berle chinchia tlak tak an hialo me The Ten Commandment filma Mosian nupui Zipori angaron changin hei hian khovel hriata sang taka vor chho puin kha filma khan changtunu berni lo ma sela alar pui vet hle thung Laurel Award for Stopliner Supporting Actress for The Ten Commandment Award adon phang nge akumte alotam ve tak china stroke le lungnai na ti boy ve reng bok nen film chan lam chol sanin thujia lama le TV show lama ain lan chunjom le a heta hian motion picture le TV show lama atho lok em awangin Hollywood Walk of Fame star pani lan an hial nge ani asak ruang chu beram hul ang maya thiang hlim amit mengpo Lebanon lunglu ayamoi amui khoizu fir thami thu ro ang maya nun nem dum na in abol chu aninge angmo lunglu chuan moina athlen theya hlimna ero apai tel lo kan kut te hi anem velova rong an bol thei thung kan taksa te hi amoi velova na an thok thei si a kan hui te hi arim tui velova ma se thudik an soi thin mangai na hi kan tan chuan in China ani velova kan nun na ani rang ka chakle tlerau ka in bel velova chakna le zaumna thuam kan ni kan puan nin te hian ai kupta lal in puan in ro pui tlukma su se kan fapa ten tualan chai na hmunani ai kupta lal fapa ni na hnola
beram rol veng mek mosia kianga tongkam moi takle thinglung khoi zeta soi chuak tu lem chan thiam hmel tha ivan di carlo chu january ni riat kumsang ni pasaria kumsom riat pali mi ni in woodland hills california a lunglam felona awangin he khovel hi alo chu san ve ta vullai ni achuai wanglai ni ten mual an liama na hluite na tharin an thlak thin ringmi ero na hlui thlak tu chu leihnuaya phumbo angai thin si khathi zong kha ani e